Watukufu wanzani wa hili Daula Tropic FM, waishilizi wanzani kao nyi udunga matangazo ya hili Daula Tropic FM. Si humwambia nika tosana salamu dozahanyu ha amri ya Mwenyezi Mungu haba haini rongo kao mrongo fanyo mramba bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kozi jo hujaz jo kasirini kozi jo tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe hao asihazi hao husishi wari hao hadile lazima rimikenize haki za kibinadamu. Karibu shiria wananyasu wa habari za Comor City pando ya mwana ya kanti juma ulekeze matangazo ya hatu likao si ufanya hazibazima na sinao ngari wa bushura wa khairi na salama habari za Comor Amdangesho Bashir na mina Madame Ben Sahiba Alfam Zimbaba wa he Comor akutialite Badruddin Diko Plama dishi jimla he Daula Tropic FM. Grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Alimbaye Bordeaux, grand notable Abdoulaye Maïcha Marseille, grand notable Jémil de la Pire, Mama Ilma Paris, Tina Amada Swalihi Paris, Madame Docteur Dada Marseille, Rimambie Kaya, Ngenyao, Amada Mohamed Di Kero, Tosa na salam dozahan. Nyobikao nyu he abano nyu fanya manzishime mai haki ya hanyu garimbushiri yaoni khairi na salama rohe malapizo rwako fanya manzishime mai tosa na salam. Nyobikao nyu he abano mtukuza le Daula Tropic FM la station du soleil mko fanya manzishime ma haki tosa na salam. Nyobikao nyu he abano nyu fanya manzishime mai mriono ze suraya wakati zo ukoza haki ama izo yafanya Mwenyezi Mungu. Nyobikao nyu ya bwana nyujibiwa haki izo pia yafanya Mwenyezi Mungu. Ngasina mada ndaru lizari hansibanu yemakati ndanu wayo yemada ya handa ninga dhukuru ya daula izo ikawa ndizo wafanya usiku wa leo haruma yejuzuru al-kamari muntakhida rimdhukuru yeni hamada ya bidii riuzise ze koordinasyon za hele jira la hambu ikawa mnyomba isiwa ukakamjare metorabu ya hanyu ho wakati mwema mwa uparisa ho mhuro wa he daula fakhamata rais kolonel Azali Athman isiwa shakamili shambao hambu soror koordinasyon ya he parti serse je mwatsule metorabu ngamnye hao ndi lazima ritukuze shaisiwa holi ho ushinzi uja haukaze janibu zombili zonti pia yezisiwa wareme wataruha miminga muzisoni manahindi nganyametrizi ya hurumaezi mkinaya hauhindi taliki garjotia yode mada yabili mada ya rabu garjorongoza le jeshi hususa dema chef rabo maluetna wahe gendarmerie haude mazefwa gendarmerie kao ngabo baadhi ya majandaru wafanyao act nziro na wao kwa suruma wafanyeze aktizo ngazendo zelala ye mwana wa he daula komanda Lokman ikao ngarjo mheshimu haruma zembawa za heli Daula Tropic FM riweshele zizeukaya ngari rambu wao ngari mrambu waoni na yodo kweli zenogwe kazi jala dhumuru zitekeleze haini mdongeni haki ya hae yawonisa osabuzi no haki ekauja tosa na salam. Ni mjoko hea na mpartaje ni masamahe abanu na mpartaje ili rimikeni wana dakika karna ujaulata wakati mwingi. Leo tarehe 29 mwahazi wizili na 24 garimbushuri yaoni khairi na salama upepo mwema wa hawa na burda na ibada ejafamula huwa Komori baadhi ya huwa Komori kangwa uwenji zodo konga mzisingi miyo banu haku wakoza hodi hodi zina tija za tolo ani wanadamu wenji wa Komor wadusuha hodi hodi zina tija za tola za hera iswa daula ngwa uharuma wakati mziro wanadamu haini wanadamu nguhuru wanadamu ngujiziso na huji rongo wa haruma ezitwa zahahe na ujibabu samonziani ruwadio manga ruwadio ngazija sisi Tropic FM ngazi afanya uzi analyze ritamporize wanadamu wao ukaya gebidiu mjitamporize muonise haki ya hanyu
amma ngabo wakati boko kweli mwanadamu ngebidiu ya joneseka pourquoi zinuza kahujiri yode heli wanadamu wazunguli yao hunu Faransa nyorikao muhimilie mhu wahe daula mawaziri madirekter maranyia ikawa mkahenda mbio baadhi ya wanadamu hunu kwa juzi sao baadhi ya wanadamu ikawa wani zenyi soza hao ngizo nziro wahe yao siwaka timambia ni rangu halika ngabo majaraha ya biyo harumezi fubaza wanadamu ya bodo humba mizi Mungu bake kheri na amani na usalama sazi jaraha ngizo tosa na salam ndizo yeyezi ya fakhamata rais Colonel Azali Asmani kao ye wizara ya heledima humedi msaidie hafanya geste leo ya takriban 100 milioni ikao za zombo za hulima hazeni za haruma yensi ya Komor Mali vende zili ziraru nzuani vende zili ziraru idzima ngazija vende idzima ziraru amma sisi Tropic FM si usubutiri mwambia nukaka na uhinyi haini zajiri ngarjo zamba ukaya ngartosao wana humedi msaidie ne serikali ya hao odiyo mwesheleale dima bengo zijamba biti tisha sisi uhamba ukaya yabo peti tapeti na hizo ndizo sisi ranzao waziri mbatsoka biroba hadore seve pordio mubahi shangianzo amini ukaya mide waziri wa heledima mide waziri wa hewa ulozi wakati mruna onise sura ya huonesa ulozi ngo namnaje imro hazimlozi ya roha rangobotasi yengena talkiwati ekatawa shatido kamide waziri bai wa heledima abangele wenu sisi Tropic FM la station du soleil lo harumezi bimo jana na ne harume 104 MHz gartosao yezi inu leo ikao rangu 2019 hata je hono yaba ha ngarionao isheitendo ashajiri leo ukaumeni msaidie hata mia zombo ikao wazidedwane zombo za hulima mashini za hulima magari ya hulima ikao wazamba ndo ngwajohuzanyisa haruma ye sheisiwa sina basi la première fois sina basi la deuxième fois shamimi ngamwabukaya si shukuria kamshukurio bengwa zili bengwa zirao bengwa zendao harumezi siwa shemba biyo tihaba abonga ruboni saukaya izoli zora johanza ikeze wizara zinu haini mru ya amini ukaya tihansi wa banu yili mru mishihe maranya shanja hansi wa banu nkena posho la angu na wenda misafara ya portium na hulekeza ndongo za huminya umustama wa Komor sha zinu deze faida wa Komor wenji ikao wajoze utajia abenge kwesi bwana waziri umedi msaidi mwone magari ya hulima leo ya saidia ledima abo ngari womba Mwenyezi Mungu zike bushra khairi amani ikamgwa benze sha ikao wajibu ritendeze madainu buwandi ya daula yuoni saze surazinu osoni mwe ministre wahe ledima ne ministre wahe oulos utsidiwa ze bwana waziri kwesi mtukufu kangodo atahema amili uvizite le shirka la oulos la hansi waboni Ahmed Abdallah Muhammad Sambi zemelizo ziroro ezombo izo ziroro na zila ila entreprise ya kansa harume daula ikao ihansi wabo ni mheshimiwa hafadhallah Ahmed Abdallah Muhammad Sambi mingoni mwazi alama ya ziantarmensio waruhazi wa Komor hamajana wakafanya hazia zemelizo ngaziko zao zemelizo ziantoliania wanadamu wajonza wafanya mbahazi uvizite le daholo sukwani kiwe wizara hiyo hata je honreaba kabati mba alama bil qalam Benjoma Kasim tosa na salam mwanama Ahmed Ibrahim Fatima tosa na mcheze jemu au zingara eo mpango wa hatu abage bwana Humedi msaidi waziri leori toso zinu holio weshelea waheledima nam utidiwaze ukawa Komori wa hansi lavani ya hao iwolo ludile tumo la mkomori lavani
Utsidwaze daula kamili, utsidwaze bwana Umedi msaidie, ukarumaze kampani zila, bwana waziri, uoni saukaya, tihale banunga rujunda rakazi bei ya helavani. Kazi jakiri, helavani ngio yao, wakomoro waduzuha, mduzuha wakomoro wana majaraha, harume majafuamu yao. Kozi johu, jazi johu kasirini, kozi johu tsataya, sojo kavahir, ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao. Asihazi hauhusi shiwari hauhadile ladhumuri mikenize haki za kibinadamu. Imada iyo risari klase rihansi mkono kwa mkono usoni mwe daula leo heze zombo za hulimia ikawa mbango joza nisa harumezi siwa haini isiwa joona shiraru idzima zili sha shukra Tropic FM ngarambo shukra elavani osi manama abobo to sana salam atelavani bwana Umedi msaidie mwambia emaranya rabo atelavani wolo komora zinda manyinya wende uono uvisite le shirka la kiloz ikao ila conference de Doha Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hahansi zombo hizo ndizo hapo zebato hizo wana wakomoro wakafanya hazi hapo hizo hama kama haba shetani mwana mafakin radabi wa president wa RDDC garu bushra khairina salam professor Hafidhu Muhammad Tosana salam habo rikanda monise nyono kanyu dunga matangazo ya daula Tropic FM mlio harume daula kesheni inu yokedo teza yohaba adabu ni heshima lihobo marwa wa maaja bengo mbabiti sharamba wi shukra yodi wizara ya heledima nolos shezabaki dozinji ngenyao emadayo risari klase rishukuria daula bazima ne wizara wananyas wahelejera lahambu mahimilia emhu wahe daula ma coordinateur wahe sheisi wa sha komor shamba uhambu ma coordinateur wanupia watsabu haho nyuma nyinyi je gamlindao hindi mwezi aninga muziso parce que ni mwana mwambu ababa mbongo kiambu zitona buzirema wamitsamihuli waremea hao ihamamfu waremea hao bamba waremea hao abonga mjuziso lazima nuzise mana hinri banyo mtsoure metorabu humheshimiwa kolodela za lafmani hongana na shahiri ikao raha kajashi kanti shanguru mioyezi ya 2019 zabarindi ma coordinateur watukufu waume washe mazingize serse hushinzi ikao muhuru harume daula ya Komoro rangu 2019 hata jihonde aba hamatsporonda défaite nizimge mhetsino pouvoir ça fait 14 ans leo inua rupia watsabu wa nyuma nini lazima mweshelezizieni siwa shakabili amanga mjotia taliki ni mabieni ukaya nganya reserve ngamzi hao rangu hao yo taliki hasibabu hindi hadito la kitangazaji watukufu wanzani wahele dawana Tropic FM la station du soleil to sana salamu duzani kuzjo jazjo kasirini kuzjo tsataya studio kavair ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hao husi shwari hao hadile lazima mikenize haki za kibinadamu etaliki datiane ngamzi yao rangu hata le 26 mai haukanyo rumenza aklinga amin isiwa shahambu haukaye eflambe wa 2019 ikawodo ya sori flow haba uo hatola la pinda baada ya halaziwa hatizwa ngwanyisiwa rangu 2019 ataje ndo haba ani uo hakubali halala chef Lombe wa le 14 janvier 2024 et Flombe wa halaziwa rangu le 14 ata wasilu le 15 bahi le 16 hajuha atajengo haba hahimi na abo hakanza tinzo jomkini akanganya reserve mkini gam amini ukanyorum lorme daula gam amini ukaze votizinu mabamuru gam amini mimi nsujua
Chaque moment mwambie nuka iflambe mjuzi wa 2019 tinde flambe mleo jumkiniha ekenganyia wakati akanyor wa hikma gamfikiri ushauri otipwar managerallo sikahanzani muzisenika ma coordinateur watukufu wanzani ikawe Komori ngemchagua onye ni wakati wa hes parti sese wa hambu kamjatabuha shahaki hanyu akanyido nyilebesheleyo nelebanyesu chatsika hanza nioni sioka eflambe wa 2019 rahaka jahisa mkini ganya reserve ka eflambe wa 2019 nguhiso akamujo hisa le 26 mai gemje mrajoute le 26 mai honda jusqu'à 2030 sawa bahanur zamba wa makatiano iflambe wa 2024 le 14 janvier hawaii halala wasuli le 15 à 17 à 16 iflambe wa rajuha tout ça na salam ali zo hypothèse ni muzisaonika eba mkinie ngamrambo wao ke flambe hajuha yokiri halala jokiri halale Allahu a'lam wa rasul ezai hajuha akandar amini ukaflambe wa 2014 wa le 14 vanu hanyongo na hawai halala yaboti kandani wonise Gerald jitukufu la hambu surur ikaungam amini ukangam nangali yao ikaungam amini ukangam jone video yinu njahana party shami urongoa kimtagazaji kaongena emetrizi ya urongoa bana iyo ramanadamu hanza ramanadamu kajanza izo yafanya mnyizimu ni amini ukangam nishili yao lazima bagon juzise watukufuka njaone torabu ya hambu lazima njuzise ni tia zetadi kizilu ni hensi au kanyondo mwenza uwezo hambu sururi isiwa shakamili muamini bangu ukaiflambe la kajalala raha shewa 2019 halala hafanywa zimaya ukaflambe wa zimaya wehupulwa na raha kajatimu gena mezimine ndo yabaki to sa na salamu do zahanyu iyo de madaya binina kanza ni beheri sala usoni maze coordination za repartiser se elejera ikaumi hamba isiwa shay hambu bandia isobo kasjarema le torabu lakal jarema lazimuni wauzisi yauka lo delejera lahangu msojenda nazine babi haunione wanama mtarue haunione haukayo lo delejera to sa na salamu do zahanyu bushra njema ya khairi assalam ya fatahu ya razaq ya alim ya habib mana wa Muhammad Athmani nam partage mission ngamu bushro khairi na salama wa alaykum salam yono mko ya banu mundaza salam ngamu bushro ni khairi na hum bishlan marhaba ganjaw harbe madara ro kam tsimedin lasen wakati watukufu anza madara ru amrogoze gendarmerie kao ngabo baadhi ya magendarme wafanya akti kao kwa turuma na shefu leo tiparisa leo gamina udhibitifu wabenzao wamenye wabenzao wachesuraya za komanda Lukman wiga mtoto husamba mimi njahana bamu ntina udefende bamu toka ntipia shanga mjomba ze kweli banu avec le respect usikuwa Komoro na mbwe mashisho mwishie usikuye enkodo ya rena ikao waziri kama ni swefu ya kaya hola douane wanazijana wa mji wa Ikoni baadhi ya wanazijana wenda warenge magari yala warumia ze akti nziro wakazila nziro wakawarwara mipaka heda ula bengwa wakanaki za hao wakanu magari ya hiwa Faransa banu wadungana na wananyao waja magari hao wananyao yarengwa ya hao ya hansiwa na hao walibize droit wafanya mvuba warenge wafanya naye
haukanga bo daula wakati hiyo yaka directeur wa Hedwan wazir Kamali Swef son excellence abo bien sûr hafanya renfort hapara mwana rebel Ahmed Tosana Sala nam partage mission hapara et sécurité ya gendarmerie wakati hiyo komanda Lukman kachakaya komanda wende wafumu mashababi baadhi ya mashababi wa ikoni atahala wa roho mheshimiwa ikema halali yo byaruma embebo ekamgwa benze mali mo gazon nuananya warenda zirewe ngabo ushahidi wa Komori kawa mwambio wanukangwa wa gendarmerie kazenyi pando hizo zo rongoa gazjoro badu swa kiyama gazjoro ngoa ngamkaza Lukman rabo wakati komanda Lukman haishia kaja karma intervention hiyo ukabafuma wangu ikoni bafundu ikoni hajo gendarmerie ajaka utsema zefu yawambie kanonga meteo mabango arma heureux ngamfanya aktika ukasuruhusu na bwa Komor na muamini zinu na dao ukaya wakati ngabo mamiliteri yabo ngwafanya akti waturuhusiwa haukaisho de Komor yedezo kweli kabati mnatu jo defendre mbaba mbu rekangu defendre mrunai rekangu mdefendero shangana bao zinuka ngabo wakati bwa Komori mtsido kubali mweriha emazefu haushefu ukayede ufanyo ngabo majandarmu yao wafanya akti waturuhusiwa zinu ni mwambia ni zinu ya fera ikoninu zenyi pando gazjorobo ni wamikanga mndongozoni watukufanza wanu wa gendarmerie wakati yote jeunga abanga mwisheli yao ukaya hahimi yabo hamwabiani ukaya tide namna ino thumma tide namna ino abange tikandani woni si ukaya namsise bakena ukiri wanungabo intervention zifanywa tena ne aende oui je tarumutsinda si komanda Lukman ngena ye gendarmerie ye sécurité ya gazija tum défendre wongana Komor islam chef de l'armée shangama bozinuka ngabo ma militaire wa profiter des occasions ngabo ma gendarme wa fanya des occasions wako ufanya des actes barbares ka ukajaruhusi wa nweni uambikago warumao c'est clair honnête tosa na salamu dozani hawalamante hamba no amjo wona bwa Komor zinu nabao mjo wona sinu mwono shagar jo hansu ni shahidi bam ukaya la Tropique FM si on ramène avec la preuve mjo wona. Je regardais les soldats, ils sont armés, hein. Ils sont armés, ils tirent. Galia, on va de l'autre côté et regardez après, jettent des pierres en fait. Donc ça c'est l'usage disproportionné de la force. Yode mahala muslim ya kaura la hitwa. D'un jeune de 21 ans appelé Ahmed Muslim. Comment peut-on utiliser des armes contre des jeunes qui ne sont pas armés en fait? Dans le monde, il y a souvent des manifestations, des gens jettent des pierres, mais jamais on voit l'armée débarquer avec des armes et tirer sur les manifestants. Donc c'est ces preuves-là qu'on doit garder sur le net pour que demain justice soit faite et que les responsabilités soient établies, que ce soit au niveau des supérieurs hiérarchiques de ces militaires ou des autorités politiques qui dictent les ordres. Nous devons travailler pour que la vérité se sache et Comor Info, c'est sa mission, c'est son boulot de faire connaître la vérité à la population comorienne et à la communauté internationale. Watukufuanzani mwono ze Kalashnikov mwono heli wa kaudo wadungwa watoto ikaudo wadungwa ulade mahala marehemu muslimu ya kaura la hitu
wakaurepondo waniba magaya wala FCD lati de gendarmerie mmono kawadunga kacha kanrejeze no watukufu abongo ngaba jo ya mruba na be habanu no banu kartsuyenga mru kartsuyenga kabati mruengo mru kabati wengo mru ambangarengao tabia kao kati. Chers téléspectateurs de Comores Info, regardez bien ces images, regardez les soldats, ils sont armés, hein. Ils sont armés et ils tirent. Alors que les manifestants de l'autre côté, regardez après, jettent des pierres en fait. Donc ça c'est l'usage disproportionné de la force. Et c'est cela qui a conduit à la mort tragique d'un jeune de 21 ans appelé Ahmed Mouslim. Comment peut-on utiliser des armes contre des jeunes qui ne sont pas armés en fait? Dans le monde, il y a souvent des manifestations, des gens jettent des pierres, mais jamais on voit... Abanga tukufanza, autarlata shahida, autarlata wandu wakenzo wafikiane. Ukarsidorenga acte za mru reriha, wanunga busufijadi, mon général, son excellence, général watu. Haini mrunge na kaparka, ngabwe mhuwa he gendarmerie. Bana colonel Takfin. Ngabwe mhu. Wahe sécurité ya henti. Bana wazir, son excellence. Fakridini mradabi. Haini mru yabongu to ordre. Haini mru yabongu to ordre. Abo tsikandani équilibré. Nous se ukaya. Et situation kwa de vumia wenti. Abo wakati boko. E mwana wahe mhu wahe daula. Uchambilwa ndaye. Minchumharazizi ya mchuharaya. Wachanga mwanzo niseka. Wandoa ni mrungu to ordre. Yabo mruna ngalie. Petit à petit rangalie kapaka. Mrudi mdogoze. Emadhamana wonsi pioka. Na msiseze tension. Da wakomori wenji waduzu haimiyo ya hao. Wakoza. Na msiseze tension. Nyinyi madhamana mruma wale jeshi. Ne gendarmerie ne polisi. Wakati rendora gabili yabo. Ganzo wakati wako se suraya. Amriao ne ya respire. Ya ngale mananya. E kange jokiri. Aukaga wangu kaongo yabo wakoza ziroho. Heze votizino. Aukaze votizino. Wakomoro zijazimenye mushtama. Ziminye ndongo zindi. Aukemu wahe daula. Fakhamata rais kolonel Azali Athmani. Hazamba haruma khutba. Yakawitekeleza. Osonima. Woi ambassade wa Marekani ya haja Komori e periode hamba le jeshi la Komori kwa nao participe haruma sevotizinu hazamba muishia wa Komori ambapo joka uzalon tour en cas d'intervention zilo tojiri ya mhuwa ila ula hazamba kwezi ni maranya mahimili ya colonel Azali Athmani kwezi ni mawaziri mlo haruma daula mhuwa ila ula hazamba mazilo tojiri ehe ge intervention ya bira nyuma kele nda hivi hata le jeshi la kaunda la njie lirenge ezombozi wazie maranya wa Komoro wativoti warenge ema kiesiala wenzao kikiende wa parsonziani ya wazie zajirinji abenge tkanzano nisi madhamana rumawenti nido madhamana sisi ngana mkubalika ni madhamana sisi kama ndio mwene rifanya ndongo hizo si ndio soni maji inde madhamana ngebidi mlekeze equilibre henti ya kenti senji harama wakati mziro wa raj simambia nika wanadamu wengi wakoza wanadamu kuwa kanza washanje regime hiyo wakoze mio rolo manga rolo ngazija hizi geste kwa dozavira bien sûr que awe daula wangu na wanu ona wanu kwa wajibiwa shaze tension na zisiye nyono mkao ya banu mwerongo wa haujiro na mtahane sama ikange jokiri yodentia hatu yodentia hani lazima muhifadhi watu anye mrenge na droit ya onese c'est kweli minji watu kufanzana wasawarenge mesure ka harumaze vote za député kabana hubira kesi harume minji iyo wasawalaha gawa miji warenga mesure ya nyoru mlio harume daula nyoru mlio harume daula
nyori kanga nye daula muhifadhiwe daula makati yako gawa miji warenga azma holiyo za chirizimu uka haramu ikaba jovira makiesa harame miji ya hao yabo 2024 raisi ujoko kaya kana ukana madepite iyo mezuri ya sarengwa kama na ukama kiesa harame miji ngamo ishaonwa tukufanza sambanga bo miji ya sarengwa azma ukakabana ubira makesi harume miji ya usuvoti tena 2025 yao yo maudu na yonge oblige aini raisi joko kabo ya rese voti ya hensi madepite okay madepite walio haba emanda hao gendo ya hisi yao miji wa kansi watwali waona wazihadisi warenga mezu iruka ujokabo juu akaswana damu ngarira nao ngawabakiu ngawafao kama nao wavoti mjini fulani kama nao wavoti mjini fulani kama nao jamaa kesi mjini fulani za husuma depite holi za jiri hema jarahi kanga boya boba abange tikata teklezi ewachibu ingo soni mwanyi watukufanzani madhamana mlione daula ukahata Faransa waanu bitina ulauzamba emihima hiyo ikoza wangu wenchi arme majafu hata nyinyi mwambanganya Victoire ikanga mvote wanu wa Komoro sisi ngatuhamba hizo kaoni hizo mahamba raona eseni wahamba raona ye kusupremoto sisi watangazaji kabati ndudo ngamuhisi ukaredo Fontana hawadu fanya wanarongo hapajo kama jarahamenji abenge tikanzani woni soka etika irikwezi watukufu wanzani mruma wensi rabese hemtukufu wahatu Archimed ikaungari mbele udua kenge namuo ngungu jojailia ike mwana nyasi mtukufu Archimed kadr mwana mkomori ulindwa ayajatangaza fikra za yaendese le taifa biidhnillah Mwenyezi na jailie ikenge namuo nyinyi mlio harume daula nyinyi mlio harume mahakama mfanye ze taratibu nizidi swala ni wakati hunu ya hukumlwa ikafanya act ya hukumlwa ya fungwa ikakaja fanya act nziro ya hukumlwa ukanyido wenye nti mdone sharia haki reste ya kebonze bawo dhamana mbaba wana shaizona rohutajia mimi nionese usalama ni amani ukaya handani usojulwa ikangenda hu yabo yo hansi furaha usoni mwa mbaba usoni mwa mzaze usoni mwa mwana usoni mwa kazi kena utia mushkila harumo mji kena utia mushkila haruma lebavu wa chef wa parti wa mlikao leo lazima wa Komoro mashele garomba udua Mwenyezi Mungu afuru rahime kema na nyaswenge na muo ajahunre uhuria wahahi nana Ahmed Abdullah Muhammad Sambi Dr. Salami no bikango hosibani biidhnillah alkarim kum harunura gabili unura saraunjia 2024 shartike haruma wakati wakaleweni autorite mkomoro ujoni ha Faransa ya lungwa mbio autorite ujoni harume miji ya lungwa mbio parce que ils ont dit ko siskarto za Tropic FM na Steimai garandori heshimu ya regime garandori heshimu ya daula garandori heshimu ani maendeleo ya hatu puengayo daula yo ipuengayo fikira ntiti za ukale ola kaja kaola leo kaja kake na ukiri juanza kena mnayo na mimi ngamjo mwambiani yondo duha simliona nya colonel Azal Afmani mliao fahamat ar-rais al-Aqil Uthman Azal mafanya zenrabo watu fanya politiki ngamjo tolo armezio kesho gabajo ngani ani mtoli hilo duwandu alona unyayabo duwandu ikao nganyenya yabo wamrambuani sikao tujora isi to de muhimu wa daula bahinga bajo generation yabo ijoru mishane daula yo ijoru mishana colonel Azal Afmani kamna ukaya kanga mjoko wa usiwa mjo wea chaga mjo tolo au kaya amini kanga bondo yabo walona fikra na vision ya uonisa wende maudu 2040 au 2050 ntiyo yone se sura njema ngam amini biidhnillah na abonga wafanyao ama wale muwe daula hamrambuani shelia
hamrambuani mnamke makini msichofika abo katurambua kolonela zalafmani hamrambuani nyondukira nyenyae kwa kamti na mafanya amma ze poka sepenga danzo jechizi mwaswidi kamti na marenda kamti na mafanya arme mabafu yani kamti na nabo amikale des opportunités ranguma wazir ranguma directeur oui shahan suime obligé à suime nana haini mwana nana haini mrunda il faut assumer udu kweli bo atukufanzani zintsindra bo ni mwambia ni bana la Tropique FM la station du soleil harme zivimo jana nane harme 104 MHz kozi jo ujaz jo kasirini kozi jo tsataya studio kadhahir ze micro za Tropique FM ngazi pepe yao asihazi hauhusi shwari hauhadile lazima nimekenize haki za kibinadamu Prince Mana tosana salam nam wakati watu godowe hisa abrechei mresume tadakia za hangu sazi hisa ametima denkena dakia zinjibanu zionisa le jeshi ni gendarmerie ukana mreti akti kanga mfanyao ikao kamtuni koze ordre shanga manzo menye hususa dani mfanyao za intervention haruma sheisiwa ikawe security hiyo ngiona mheshimiwa komanda Lukman ngamu mri hao kaide ufanyo na yeye ngabo active ko actiyo ngamu mikoni banu bokomo kaja zijua kaja kamingoni hata hamramaseni nyi wandu mazefu mako gendarmerie na de actia ikoni clair honnête zenyi pando izo zo urongoa tena hamreni hamonisani ukatide namna hiyo tena hamonisani amini ukaya uwanu ikawa wakafronteana ramonisene mapicha hala la jeshi dalika kanani mtujua ngamanzore mdongozeni kije rionesa watukufuanza ni mdunga wa matangazo ya Daula Tropique FM ukaya ngebidiu ani resuscitation sirogoza lejera la hambu coordination ma coordinateur wa repartiserse wa lejera la hambu ikomi omba isiwa na puha ukaya wanupia remeze torabu haufete konyuma nyinyi ezabari ngamu aminu kaya fulambe wa 2019 ula halala hatinzwa hanyisiwa rakajahisa chef flambe woi wa 2024 le 14 janvier 2024 raha andri halaziwa shaharudi hajuha mkini kenganya reserve gambakiwa hata le 26 mai labda gamambo sha itoka ulavimu mimi bangu tanketi jone torabu hiyo haurije zine haubake mwanamshu wangu ya jazine wa mrundanyi haumrundu zangu waivenza jata ruhe mbabi ni mhone nsumonani sikanzani huzise ukanyinyi wa mwenza hankli ngam ani manatione majera yonsi pia watsabuha se bashrafi na mitsamihuli yene mitsamihuli ihamamvu yibambao mwana utonovu bironya mwana marebela mwana utonovu bironya lazima ni uzise shaga muaminise na utia taliki ukaya timambiana ke fulambe wa 2019 uwo halala hatsuno hata ngwendeleo hata jomra baha e manda ngejo hisa le 26 mai chef fulambe wa le 14 2024 janvier 2024 kajalala labda ngujolala le 26 mai jomkine kayode njoko hunda mataruhe abo ikawajibu bangu ni mashelezizieni kama mbushirioni khairi na salama tirongoza wanikao wahimilie mhu wa daula fahamat ar-rais kolonel Zalafmani ukaya wakomoriwe nchi ruwalomanga ruwalihunga zijangwa na usiu emiyo ikoza wakati ngohondo mru bisini hundu Faransa tibabuso hese vote hena mnakao do zabira na mimi ngamdango hizo yeseni wahamba ujunda Allahu a'lamu wa rasuli ngamdango hizo kurwa toa
ujonda wa Allahu ala wa rasuli shawa nabiya ukaya haruma lijafamu la hangu mimi wa nabiya ukaya mrujoko balo sukani wa hema siwa 2024 de mhu wa he daula fakhamat ar-rais colonel Azali Afman tamada mimi mwanabiya shawa Komor wenchi kwa tranquille sababu hundo mndu hakansi ani gujibabusa harumetra mwani la amana wakaufikiri kanga bano babadilihe mwendo wa nyumeni heheli kaudo wakaufikiri ama zote ziwafikiri gamtoso aman na usalama haini mdukao yuhe abantu yufanya manzishi kao yomai simsamihi haki ya hahe ya rongowe ya deye haki wafanya umema do hali kadhalika siwasamihi haki ya hao haini mdungene haki angalie isjo kama faka yaonese Chassis Tropic FM kumruhia abantu wallahi rifanye deba tunasina mno zonrabo thuman rabo nje aukasinga sina experience inde baadhi ya hatu ya rilela ngujo jalo wana hatu razaya warenge bahati ya hatu tosa na salam sura ya Ali ngenyao ngamubushiro khair na salama wakati wasaya wama la rasuli illa al balagh mubin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.